Nung ka rin kumarap. Procedamos in pace. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus.
Deusque Filium Tuum angularem scilicet lapidem, claritatis Tuae ignem fidelibus contulisti, productum et silice nostris pro futurum usibus novum unc ignem sanctifica. Et concede nobis ita per ec festa Pascalia celestibus desideris inflammari, ut ad perpetue claritatis puris mentibus valeamus festa pertingere. Per ordinem Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Christus eri et hodie. Principium et finis. Alpha et Omega. Ipsius sunt tempora. Et saecula ipsi gloria et imperium per universa eternitatis saecula. Amen. Per sua sancta vulnera gloriosa custodiat
et conservet nos Christus Dominus. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Veniat quesumus omnipotens Deus superum incensum cereum larga tue benedictionis infusio, et unc nocturnum splendorem invisibilis regenerator intende, ut non solum sacrificium, quod ac nocte litatum est, arcana luminis tui admixtione refulgeat, sed in quocumque loco ex uius sanctificationis mysterio, aliquid fuerit deportatum, expulsa diabolice fraudis, nequitia virtus tuae maestatis assistat, per Christum Dominum nostrum. Lumen Christi. Lumen Christi. Lumen Christi.
Pinaktis yan. Delikado yan. Doamne, să te încorde met, labis mes dinit, competent renunțiem, som Paschale preconium, amen. Exultet iam angelica, turba celorum, exultent divina mysteria, et pro tanti regis victoria, tuba insonet salutaris. Gaude et tellus, tantis irradiata fulgoribus, et eterni regis splendore illustrata, Tatius orbis essentiat, amis caliginem. Leitetur mater ecclesia, tanti luminis adornata fulgoribus, et magnis populorum vocius, ec aula resultet. Qua propter adstantes vos, fratres carissimi,
ad miram uius sancti luminis charitatem, una mecum queso Dei omnipotentis, misericordiam invocate, ut qui in non meis meritis intra levitarum numerum dignatus est aggregare luminis sui claritatem infundens, cerei uius laudem implere perficia. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Suum, qui cum eo vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Filium et justum est. Vere dignum et justum est. Invisibilem Deum Patrem omnipotentem, Filium queius unigenitum, Dominum nostrum Iesum Christum, toto cordis ac mentis affectu, et vocis ministerio personare, qui pro nobis eterno Patri ad debitum solvi, et veteris piacului cautionem pio cruore ditersit. Exunt enim vesta Pascalia, in quibus verus ileanius occiditur, cuius sanguine postes fidelium consecrantur. Et nox est, in qua primum patres nostros, filios Israel, eructos de Egypto, mare rubrum, sico vestigio, transire fecisti, ecitur nox est, que peccatorum tenebras, columne illuminatio ne purgavit. Ec nox est, que hodie per universum mundum in Christo credentes habitis seculi et caligine peccatorum segregatos redit gratiae sociat
sanctitatis, et nox est in qua destructis vinculis mortis, Christus ab inferis victor ascendi, Nic enim nobis nasci profuit, nisi redimi profuisset. O mira circa nos, tue pietatis dignatio. O inestimabilis dilectio caritatis, ut servum redimeres ilium tradidisti. O certe necessarium ad peccatum, quod Christi morte deletum est. O felix culpa, quae talem ac tantum meruit abere redemptorem. O vere beata nox, quae sola meruit scire tempus et horam, in qua Christus ab inferis resurrexit. Ex nos est, de qua scriptum est, et nox sicut dies illuminabitur, et nox illuminatione mea in delicis meis. Uius igitur sanctificatio noctis, ugat celera culpas lavat, et redit innocentiam lapsis, et mestis laetitiam. Ugat odia, concordiam parat, et curvat imperia. In uius igitur noctis gratia, suscipe Sancte Pater, incensius sacrificium vespertinum, quod divina cerei oblatione solemni per ministrorum manus de operaribus apud sacrosancta redit ecclesia. Sediam columne uius preconia novimus, quam in honorem Dei rutilans ignis accendit, qui licet sit divisus in partes, mutuati tamen luminis detrimenta non novi.
aliturenim liquantibus ceris, quas in substantiam pretiose uius lampadis apis mater reduxit. O verbeata nox, quae expoliavit Egyptios, ditavit Hebreos. Nox in quaternis celestia, humanis divina iunguntur. Oramus ergo te, Domine, ut cereus iste, in honorem tui nominis consecratus, ad noctis uius caliginem destruendam, in deficiens perseveret. Et in odorem suavitatis acceptus, supernis luminaribus misceatur. Flamasi eius Lucifer matuti nus inveniat, ille in quam Lucifer qui nescit occasum, ille qui regressus ab inferis humano generi serenus illuxit. Precamur ergo te, Domine, ut nos famulos tuos, omnemque clerum et devotissimum populum, unacum beatissimo Papa nostro Franciscus, et antistite nostro Florentino, qui et temporum concessa, inis Paschalibus gauduis, assidua protectione regere, gubernare et conservare digneris. Respicet siam Deos, qui nos in potestate regum, et ineffabili pietatis et misericordiae Tue munere, dirige cogitationes eorum ad justitiam et pacem, ut de terrena operasitate ad celestem patriam perveniat, cum omni populo Tuo. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus,
per omnia saecula saeculorum. Amen. In principio creavit Deus caelum et terram. Terra autem erat inanis, et vacua, et tenebre erant super faciem abyssi. Et Spiritus Dei ferebatur super aquas. Dixitque Deus, fiat lux, et facta est lux. Et vidit Deus lucem, quod esset bona, et divisit lucem a tenebris. Appellavitque lucem diem et tenebras noctem, factum quaes vespere et mane dies unus. Dixit quoque Deus, fiat firmamentum in medio aquarum, et dividat aquas ab aquis. Et fecit Deus firmamentum, divisitque aquas, que erant sub firmamento, ab isque erant super firmamentum, et factum est ita. Vocabitque Deus firmamentum caelum, et factum est vespere, et mane, dies secundus. Dixit vero Deus, congregentur aquae, que sub caelo sunt in locum unum, et appareat arida. Et factum est ita, et vocavit Deus aridam terram, congregationesque aquarum appellavit Maria. Et vidit Deus quod esset bonum, et ait germine terra herbam virentem, et facientem semen, et lignum pomiferum, faciens fructum iuxta genus sum, cuius semen in semet ipso,
sit super terram, et factum est ita. Et protulit terra herbam virentem, et facientem semen iuxta genus suum. Liniumque faciens fructum, et abens unum quodque, sementem secundum speciem suam. Et vidit Deus, quod esset bonum. Et factum est vespere, et mane dies tertius. Dixit autem Deus, fiant luminaria in firmamento celi, et dividant diem ac noctem, et sint insignia, et tempora, et dies, et annus. Ut luceat in firmamento celi, et illuminent terram, et factum est ita. Fecitque Deus duo luminaria magna, luminare maius, ut praeset diei, et luminare minus, ut praeset nocti, et stellas. Et posuit eas in firmamento celi, ut lucerent super terram, et praesent diei ac nocti, et dividerent lucem ac tenebras, et vidit Deus quod esset bonum, et factum est vespere, et mane dies quartus. Dixit etiam Deus, producant aquae reptile anime viventis, et volatile super terram sub firmamento celi. Creavitque Deus cete grandia, et omnem animam viventem atque mutabilem, quam produxerant aqua in species suas, et omne volatile secundum genus suum. Et vidit Deus quod esset bonum. Benedixitque eis dicens, crescite et multiplicamini, et replete aquas maris, avesque multiplicentur super terram, et factum est vespere, et mane dies quintus. Dixit quoque Deus, producat terra animam viventem in genere suo, iumenta et reptilia, et bestias terre secundum species suas. Factumque est ita. Et fecit Deus bestias terre iuxta species suas, et iumenta, et omne reptile terre in genere suo. Et vidit Deus quod esset bonum, et ait. Faciamus hominem ad imaginem, et similitudinem nostram, et presit piscibus maris, et volatilibus celi, et bestis, universeque terre omnique reptili, quod movetur in terra, et creavit Deus hominem ad imaginem suam, ad imaginem Dei creavit illum, masculum et feminam creavit eius.
benedixitque illis Deus et ait, crescite et multiplicamini et replete terram, et subjicite eiam, et dominamini piscibus maris, et volatilibus celi, et universis animantibus, quae moventur super terram. Dixitque Deus, ecce dedi vobis omnem herbam afferentem semen super terram, et universa linea, quae abent in semet ipsis sementem generis sui, ut sint vobis in escam, ut cunctis animantibus terre, omnique volucri celi, et universis, quae moventur in terra, et in quibus et animas vivens, ut habeant advescendum, et factum est ita, viditque Deus cunctaque fecerat, et erant valde bona, et factum est vespere, et mane, dies sextus. Igitur perfecti sunt celi, et terra, et omnis ornatus eorum. Complevitque Deus, Deus septimo opus sum, quod fecerat, et requievit dies septimo ab universo opere quod patrarat. Oremus, lectamus genua. Levate. Deus, qui mirabiliter creasti hominem, et meraviglius redimisti, da nobis quesumus contra obiectamenta peccati, mentis ratione persistere, ut mereamur ad eterna gaudia pervenire, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. In diebus illis, factum ecce respiciens Dominus, super castra Egyptiorum per columna miniis et nubis, interfecit exercitum iorum, et subvertit rotas curum, ferebanturque in profundum. Dixerunt ergo Egypti, fugiamus Israelem, Dominus enim puniant pro eius contra nos. Et ait Dominus ad Moisen, extende manum tuam super mare,
et revertantur aquae Egyptios super curus, et equites eorum. Cumque extendisset Moises manum contra mare, reversum est primo deluculo ad priorem locum, fugientibusque Egyptis uccurerunt aquae, et involvit eius Dominus in medis fluctibus. Reverseque sunt aquae, et opererunt curus, et equites cunct exercitus Pharaonis, qui sequentes ingressi fuerant mare, necunus quirem superfuir ex eis. Filiarem Israel perexerunt per medium sici maris, et aquae erant quasi pro muro ad extris et ani sinistris. Liberavitque Dominus in die ille Israel de manu Egyptiorum. Et viderunt Egyptios mortuos super litus maris, et manum maniam, quam exercuerat Dominus contra eos, timuit qui populus Dominum, et credederunt Domino, et Moisis servo eius. Tunc cecinit Moises, et fili Israel carmen hoc Domino, et ixerunt. Glorificatus est, ecum et ascenso, orem, proiectit in adiutor et protector factus est mihi in salum utem. Deus meus et honorabo Deus Patris et exaltabo eum.
Oremus, lectamus genua. Levate. Deus cuius antiqua miracula etiam nostris seculis coruscare sentimus, dum quod uni populo a persecutione Egyptia liberando, dextere tue potentia contulisti, id in salutem gentium per aquam regenerationis operaris, restaud in Abrae filios, et in Israeliticam dignitatem, totius mundi transeat plenitudo, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. In die laerit germen Domini, in magnificentia, et gloria et fructus terrae sublimis, et exultatio is, qui salvati fuerinde Israel, et erit omnis qui relictus fuerit in Sion, et residuus in Iem. Sanctus vocabitur omnis qui scriptus es in vita in Jerusalem. Si abluerit Dominus odes filiarum Sion, et sanguinem Jerusalem laverit de medio eius, in spiritu judici et spiritu adoris, et creabit Dominus super omnem locum montis Sion, et ubi invocatus es nubem per diem, et fumum, et splendorem inis flammaris in nocte, super omnem enim gloriam protectio, et tabernaculum erit in umbraculum die vestu, in securitatem et absconsionem, a turbine et a pluvia. Facta est dilecto in cornu in loco urbe eri, et maceriam circumdedit
et plantavit vineam et edificavit turim in medio eius et orcular fodit in eia Vinea enim Domini Sabaoth. Oremus, flectamus genua. Levate. Deus qui in omnibus ecclesia Tue Filiis, sanctorum prophetarum voce manifestati, in omni loco dominationis Tue, satorem Te bonorum seminum, et electorum palmitum esse cultorem, tribu et populis Tuis qui et binearum apud Te nomine consentur, et segetum, ut spinarum et tribulorum squalore resecato, digne efficiantur pruge pecundi, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. In Diebus Illis scripsit Moises canticum, et docuit filios Israel. Precipitque Rominus Iosue filio Nun et Air, confortare et estur robustus, tu enim introduces filios Israel in terram, quam policitus sum, et ego erote sit Moises verba legis huius in volumine, atque complevit, precepit Levitus, qui portabant arcam federis Domine riciens,
tolite librum istum, et ponite eum in latere arche federis Domini Dei vestri, ut sibi ibi contra te in testimonium, ego enim scio contentionem tuam, et servicem tuam durissimam, aduc vivente me, et ingrediente vobiscum, semper contentiose egistis contra Dominum, quando magiscum mortus fuero. Congregate ad me omnes maiores natu per tribus vestras, atque doctores et loquar audensibus ei sermones istos, et invocabo contra eius celum et terram. Novi enim quod post mortem meam inique agetis, et declinabitis cito de via quam precepi vobis, et occurrent vobis mala in extremo tempore, quando feceritis malum in conspecto Domini, ut irritetis eium per opera manum vestrarum. Locutus es ergo Moises, audiente universo cetu Israel, verba carminis huius, erat finem usque complevit. Celum et audia terra, verba exore me eo. Expectetur subsicut pluvia, eloquium eum, et descendant sicut ros verba mea, sicut imber super gramina, et sicut nix super fenu, quia nomen Domini invoca abo, date magnitudinem Deo nostro, Deus
Spiritus vera opera eius. O et omnes viteius iudici Deus fidelis in quo non est iniquita Justus et sanctus Oremus, lectamus genua. Levate, Deus celest, celsitudo humilium et fortitudo rectorum, qui per sanctum Moisem puerum tuum, iter udire populum tuum sacri carminis tui, decantatione voluisti, ud illa legis iteratio pieret etiam nostra directio, excita in omnem justificatarum gentium plenitudinem, potentiam tuam, et da laetitia mitigando terrorem, ud omnium peccatis tuam remissione deletis, quod denunciatum est in ultionem, transeat in salute, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe audi nos. Christe audi nos. Christe exaudi nos. Christe exaudi nos. Pater de celis Deus, Miserere nobis. Filii Redemptor mundi Deus, Miserere nobis. Spiritus Sancte Deus, Miserere nobis. Sancta Trinitas unus Deus, Miserere nobis. Sancta Maria, Ora pro nobis. Sancta Dei Genitrix, Ora pro nobis. Sancta Virgo Virginum,
nobis. Sancte Michael, Ora pro nobis. Sancte Gabriel, Ora pro nobis. Sancte Raphael, Ora pro nobis. omnes sancti angeli et arcangeli, Orate pro nobis. omnes sancte beatorum spiritum ordines, Orate pro nobis. Sancte Ioannes Baptista, Ora pro nobis. Sancte Iosef, Ora pro nobis. omnes sancti patriarche et prophete, Orate pro nobis. Sancte Petre, Ora pro nobis. Sancte Paule, Ora pro nobis. Sancte Andrea, Ora pro nobis. Sancte Ioannes, Ora pro nobis. omnes sancti apostoli et evangeliste, Orate pro nobis. omnes sancti discipuli Domini, Orate pro nobis. Sancte Stefane, Ora pro nobis. Sancte Laurenti, Ora pro nobis. Sancte Vincenti, Ora pro nobis. omnes sancte martires, Orate pro nobis. Sancte Silvester, Ora pro nobis. Sancte Gregori, Ora pro nobis. Sancte Augustine, Ora pro nobis. omnes sancti pontifices et confessores, Orate pro nobis. omnes sancti doctores, Orate pro nobis. Sancte Antoni, Ora pro nobis. Sancte Benedicte, Ora pro nobis. Sancte Dominice, Ora pro nobis. Sancte Francisce, Ora pro nobis. omnes sancte sacerdotes et levite, Orate pro nobis. omnes sancti monachi et eremite, Orate pro nobis. Sancta Maria Magdalena, Ora pro nobis. Sancta Agnes, Ora pro nobis. Sancta Cecilia, Ora pro nobis. Sancta Agata, Ora pro nobis. Sancta Anastasia, Ora pro nobis. omnes sancte virgines et vidue, Orate pro nobis. omnes sancti et sancte Dei, Intercedite pro nobis. Before we do the blessing, I particularly said that the water that you have to be blessed, you hold on to them. Hawakan ninyo while, I do not know why they reach the main altar, but you have to hold on to the water so that when I do the blessing, hawak ninyo. Okay? So I will give you time before we start the blessing. You give back the water.
Because it is not a good time to see flasks also being blessed, no? Hawakan ninyo, sa inyo yung tubig na yan. So while we are doing the blessing, you hold on to the water and then follow the blessing, not in Latin only, but in the prayer booklet that you have. Thank you. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Omnipotens sempiterne Deus, ad esto magna pietatis Tuae mysteris, ad estos sacramentis, erat recreandos novos populos, quos tibi fons baptismatis parturis, spiritum adoptionis emite, ut quod nostre humilitatis gerendum est ministerio, virtutis Tuae impleatur effectu, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sursum corda, Habemus ad Dominum. gratias agamus Domino Deo nostro, Dignum et justum est. per dignum et justum est, ecum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, qui invisibili potentia sacramentorum Tuorum, mirabiliter operaris effectum, et licet nos, tantis mysteriis exequendis sumus indigni, tu tamen gratiae Tuae dona non deserens, et siam ad nostras preces aures Tuae pietatis inclinas. Deus, cuius spiritus super aquas, inter ipsa mundi, primordia perebatur, ut iam tunc virtutem sanctificationis aquarum natura concipere. Deus, qui non
Centis mundi, crimina per aquas habluens, regenerationis speciem, in ipsa diluvi, effusione signati, ut unius eius demque elementi mysterio, et finis est et vicis, origo virtutibus. Respice Domine, in faciem ecclesiae Tue, et multiplica in ea regenerationes Tuas, qui gratiae Tue affluentis in pletu, laetificas civitatem Tuam, contemque baptismatis aperis toto, orbe terrarum gentibus innovandis, ut Tue maestatis imperio, sumat unigenitum Tui gratiam de Spiritus Sancto, qui anca quem regenerandis hominibus preparatum, arcanam in numinis admixione fecunde, ut sanctificatione concepta, ab immaculato divini fontis utero, in novam renata creatura, progenies celestis emergat, et quos aut sextus in corpore, aut estas discernit in tempore, omnis in unam pariat, gratia mater infantiam. Procul ergo in jubente te creumine, omnis spiritus immundus abscerat, procul tota nequitia, diabolice fraudis absista. Nihil it loci habeat, et contrarie virtutis admixio, non insidiando circumvolet, non latendo subrepat, non inficiendo corrumpat. Sic ex sancta et innocens creatura, libera omni impugnatoris in cursu, et totius nequitiae purgata discesu. Sit ons vivus aqua regenerans, unda purificans, et omnes hoc lavacro salutifero diluendi, operante in eis Spiritus Sancto,
perfecte purgationis, indulgentiam consequamur. Unde benedicote creaturae aquae, per Deum vivum, per Deum verum, per Deum sanctum, per Deum quite in principio verbo separavit ab arida, cuius spiritus super te perebatur. Quid de paradisi ponte mana repecit, et in quatuor luminibus totam terram dirigare precepit. Quid in deserto amaram suavitate indita pecit esse portabilem, et sitienti populo de petra produxi. Benedicote, et per Iesum Christum, Filium eius unicum Dominum nostrum, quid in Cana Galileae signo admirabili, sua potentia convertit in vinum, qui pedibus super te ambulavi, et Ioanne in Jordane in te baptizatus est, quid una cum sanguine de latere suo produxi, et discipulis suis justi, ut credentes baptizarentur in te dicens, ite docete omnes gentes, baptizantes eios in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ec nobis precepta servantibus tu Deus omnipotens clemens ad esto, tu benignus aspera. Tua simplices aquas tuore benedicito, ut praeter naturalem emmundationem, quam lavandis possunt abidere corporibus, sint etiam purificandis mentibus efficaces. Descendat in ac plenitudinem fontis, Virtus Spiritus Sancti,
descendat in ang plenitudinem fontis, Virtus Spiritus Sancti, descendat in ang plenitudinem fontis, Virtus Spiritus Sancti. Totamque uius aquae substantiam, regenerandi fecundet affectu, hic omnium peccatorum mascule deleiantur, hic natura ad imaginem tuam condita, et ad honorem sui reformata principi, unctis vetustatis, squaloribus emundetur, ut omnis homo sacramentum, hoc regenerationis ingressus, in vere innocentiae, novam infantiam renasciatur. Per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui venturus es judicare vivos et mortuos et saeculum perennium. Amen. English. Sanctificetur et fecunditer pons iste oleo salutis renascentibus ex eo in vitam aeternam. Infusio Chrismatis Domini nostri Iesu Christi et Spiritus Sancti Paracliti, fiat in nomine Sancte Trinitatis. Amen. Commixio Chrismatis sanctificationis et olei unctionis et aquae baptismatis pariter, fiat in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
page 19 of the proper. On this most sacred night, dearly beloved brethren, Holy Mother Church, recalling the death and burial of our Lord Jesus Christ, returneth his love by keeping vigil, and aboundeth with joy at celebrating his glorious resurrection. But because, as the Apostle teaches, we are baptized into his death and buried together with Christ, and as Christ rose again from the dead, so we too must walk in newness of life, knowing that our old man hath been crucified together with Christ, so that we shall no longer be in servitude to sin. Let us therefore look upon ourselves as dead indeed to sin, but living to God in Christ Jesus our Lord. Therefore, dearly beloved brethren, the Lenten observance now completed, let us renew the promises of baptism, by which formerly we renounced Satan and his works, and the world likewise, the enemy of God, and by which we promise to serve God faithfully in the Holy Catholic Church. Therefore, do you renounce Satan and all his works and all his pomps? Do you believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth? Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, and who was born into this world and who suffered for us? Do you also believe in the one Holy Ghost, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? And now let us pray together as one, just as our Lord Jesus Christ taught us to pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. And may God Almighty, the Father of our Lord Jesus Christ, who hath regenerated us by water and the Holy Ghost, and who hath given us remission of sins, may he, by his grace, keep us in the same Christ Jesus our Lord, to life everlasting.
Ab omni malo, libera nos Domine. Ab omni peccato, libera nos Domine. a morte perpetua, Libera nos Domine. per mysterium sancte incarnationis Tuae, Libera nos Domine. per adventum Tuum, Libera nos Domine. per nativitatem Tuam, Libera nos Domine. per baptismum et sanctum eiunium Tuum, Libera nos Domine. per crucem et passionem Tuam, Libera nos Domine. per mortem et sepulturam Tuam, Libera nos Domine. per sanctam resurrectionem Tuam, Libera nos Domine. per admirabilem ascensionem Tuam, Libera nos Domine. per adventum Spiritus Sancti Paracliti, Libera nos Domine. in die judici, Libera nos Domine. peccatores, Te rogamus audi nos. ut nobis parcas, Te rogamus audi nos. ut ecclesiam tuam sanctam, regere et conservare dinieris, Te rogamus audi nos. ut Domnum Apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare dinieris, Te rogamus audi nos. ut inimicos sancte ecclesiae humiliare dinieris, Te rogamus audi nos. ut regibus et principibus Christianis pacem et veram concordiam donare dinieris, Te rogamus audi nos. ut nos met ipsos in tuo sancto servitio confortare et conservare dinieris, Te rogamus audi nos. ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna bonare tribuas, Te rogamus audi nos. ut fructus terre dare et conservare dinieris, Te rogamus audi nos. ut omnibus fidelibus defunctis requiem aeternam donare dinieris, Te rogamus audi nos. ut nos exaudire dinieris, Te rogamus audi nos. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Christe audi nos, Christe exaudi nos.
Procediamoci in pace. Oramus te Domine per merito sanctorum tuum cor reliquia ex te Domine sanctorum tuum ut valiam de miserere peccata mea. Grazie, salus Dei, proclamare gloria Dei, Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Figlio Unigenite, Ius Christi, Domine Deus Salus Dei, Filius Patris, et ollis peccata mundi miserere nostra, et ollis peccata mundi suscite deprecatione nostra, miseres ad extra Patris, miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christi, Santo Spirito, gloria Dei Patris. Amen. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus
tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Deus, qui anc sacratissimum noctem, gloria Dominice resurrectionis illustras, conserva in nova familia Tue, progenie adoptione spiritum quem dedisti, ut corpore et mente renovati, puram tibi exhibiant servitutem, per undem Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Colossenses. Fratres, si consurrectis cum Christo, quae sursum sunt querite, ubi Christus est in dextera Dei sedens, quae sursum sunt sapite, nonque super terra. Mortui enim estis, et vita vestra est abscondita cum Christo in Deo. Cum Christus apparuerit vita vestra, tunc et vos apparebitis cum ipso in gloria. Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Laudate Dominum omnes gentes et collaudate omnes populi. Quoniam confirmate super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Vespere autem Sabbati, que lucessit in prima Sabbati, venit Maria Magdalene et altera Maria videre sepulcrum. Et ecce terremotus pactus est magnus. Angelus enim Domini descendit de cielo, et accedens revolvit lapidem, et sedevat super eum. Erat autem aspectus eius sicut fulgur, et vestimentum eius sicut nix. Pretimore autem eius exterit his son custodes, et factis ut velut mortui. Respondens autem angelus dixit mulieribus, nolite timere vos, scio enim quod Iesum, qui crucifixus est queritis, non exit, surrexit enim sicut dixit. Venite et videte locum ubi positus erat Dominus. Et cito euntes dicite, discipulis eius quia surrexit, et ecce precedit vos in Galileam. Ibi eum videbitis, ecce predixi vobis. Angelica dictam deleantur nostre delicta. The first lesson from the letter of the blessed Apostle Paul to the Colossians. Brethren, if you be risen with Christ, seek the things that are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Mind the things that are above, not the things that are upon the earth. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ should appear, who is your life, then you also shall appear with him in glory. A continuation of the Holy Gospel according to St. Matthew. And in the end of the Sabbath, when it began to dawn towards the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven, and coming, rolled back the stone and sat upon it. And his countenance was as lightning, and his raiment as snow. And for fear of him,
The guards were struck with terror and became as dead men. And the angel answering said to the women, "Fear not you, for I know that you seek Jesus, who was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come and see the place where the Lord was laid. And going quickly, tell ye his disciples that he is risen. And behold, he will go before you into Galilee. There you shall see him. Lo, I have foretold it to you."
circumdava altare tondo. Dali principali Sindalan universo nel dell'ex de Paolo Augusto, loco abitazione gloria, e per l'esco in peace Deus. Et coram eos in petatis, ut exterior plates numerus et volte missions et versus redimi miserere me pesmeus et interactum eccles benedicam te Dom. Gloria Patri, Filii, Spiritui Sanctus, sic et erat in principio et semper et saecula saeculorum. Suscita Sancta Trinitatis, Sancta Gratia et Divio Verus, ob memoria Christus resurrectionis et ascensionis Iesu Christi Domini nostrum, et in hora beati Maria Sancta Virginis et beati apostoli, Ioannis Baptista et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Istorum, et omnium sanctorum. Fili promus intercedere dignenter in celis coro cum imaginus et terris, per dem Christum Domini nostrum. Orate fratres, vectrum sancti, acceptabile fiat apud Deum Pater Pater. Scipio Dominus, a perfection de manus, et lauda et gloria nobis, Suscipe quesumus Domine. Preces populi Tui, cum oblationem sustiarum, ut Paschalium initiata mysteris ad eternitatis nobis medellum, Te operante propizia per Domum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui Te convivit et regnat in unitatis Spiritus Sancti, per omnia saecula. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Domino. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, cum et salutare, te quidem Domine omni tempore, sed in ac potissimum nocte, gloriosus predicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse in verus est agnus, qui abstulit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit, et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus, sine fine dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Gloria Tua, Hosanna in excelsis. Benedictus in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Sanctus Dominus
Comunicantes et die noctem sacratissimum celebrantes resurrectionis Domini nostri Iesu Christi, secundum carnem sed et memoriam venerantes in primis gloriosis semper Celis Maria, genitricis eiusdem Dei Domini nostri Iesu Christi. Anche igitur oblationem servitutis nostri, sed et cumque familia Tui quam tibi operibus provi, quoque cos regenerare dignatus esses aqua et Spiritus Sancto, tribuens eius remissionem omni peccatorum quessemus, Domini, ut placatus accipies, diesque nostros et tua pace disponimus, atque ab eterna damnationem servi et in electorum tuum Judeus recedere, per Christum Dominum nostrum, quam oblationem Deus in omnibus quesumus, benedicta, adscripta, gratum rationale acceptabile facere digneris et nobis corpus, et sanguis fiat delictissimi Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi. Vidi quam pateret procepit paret sanctus ac venerabilis manus suos, et elevatis oculis in caelum et Deum Patrem sum omnipotentem, tibi gratias sagias, benedixit fecit derique discipulis suis dicens, accipite et manducate ex oculis, hoc est enim corpus meum. Deditque discipulis suos dicens, accipite et bibe, ex eo, hic est enim calix sanguinis mei, novit aeterni testamenti, stadium fidei qui pro vobis et pro mundi secundetur, in remissionem peccatorum vocis cum vicentis, in mei memoriam facetis.
per ipsum et cum ipsa et in ipsa est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. liberemus quesumus omnibus malis, praeteritis presentibus et futuris, et intercedente beata gloriosa semper Virgine Dei Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paolo, ad piandere ad omnibus sanctis. Da propitius pacem in diebus nostris, ut opus misericordiae Tui adjuti ad peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Prendam Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Et convictio consecratio corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat et cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Domine Iesu Christi, quid existi apostolis Tuis pacem relinquo vobis, pacem meam no vobis. Ne respicias peccata me, sed fidem ecclesiae Tue, eaque secundum voluntatem Tua pacificare, coordinare ad mies, qui vivis et regnas, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christe, Filii Dei vivi, qui ex voluntate Patris cooperante Spiritus Sancti, per mortem Tuum mundum vivificaste. Libera me per hoc sacro sanctum corpus et sanguinem Tuum ab omnibus iniquitatibus meis et omniversis malis, et fac me Tui semper in errere mandatis, et a Te nunquam separare permittas, cum quae deodem Deo Pater saecula saecula. Percepso corporis Tui, Domine, Iesu Christi, quod ego in Dei sumere pressumo, non mihi proveniat in judicium et condemnationem, sed pro Tuo pietate prosit mihi et tomentum mentis et medelam verso me. Poris et ad medelam percipiendam, qui vivis et regnis cum Deo Patre, in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Panem celestem accipiam, et nomen Domini invocavo. Domine, non sum dignus Domine, non sum dignus Domine, non sum dignus Corpus Domini nostri, Iesu
Christi, custodia et anima mea in vitam aeterna. Quid retribuam Domino, promnibus, quae retribuit mihi, calicem salutaris accipiam, nomen Domini invocabo. Laudans invocabo Dominum, et ab inimicis salvus era. Cava Domini nostri Iesu Christi, custodia et anima mea in vitam aeterna. Misereatur vestri omnipotens Deus, dimisis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Ecce agnus Dei, ecce quid tollit peccata mundi. Domine, non sum dignus ut intressum tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine, non sum dignus ut intressum tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine, non sum dignus ut intressum tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodia et animam tuam, in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodia et animam tuam, in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodia et animam tuam, in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodia et animam tuam, in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodia et animam tuam, in vitam aeternam. Amen. Alleluia, alleluia, Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodia et animam tuam, in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodia
corpus fungere. Alleluia. 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 In albis sedens angelus predixit mulieribus, in Galilea est Dominus. Alleluia. 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 Et Ioannes Apostolus ocurit Petro et Citius monumento venit pius. Alleluia. 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 Discipulis ad stantibus in medios dedi Christus licens pax vobis omnibus. Alleluia. 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 Ut intelexit didimus, quia surreptio
Deum in firmamento virtutis eius. Lauda Deum in virtutibus eius. Lauda Deum in secundum Laudate eum in sono tuba, laudate eum in salterio et cithara, laudate eum in timpano et coro, laudate eum in contis et organo. Laudate eum in cymbalis benesonantibus, laudate eum in cymbalis jubilationis, omnis spiritus laude Dominum. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Alleluia. Et Una sabbatorum veniunt ad monumentum orto iam sole alleluia. benedictus Dominus Deus Israel, Quia visitavit et fecit redemptionem plebis suae, et erexit cornus salutis nobis, in domo David puellis sui, sicut locutus espero sanctorum, quia seculos sunt profetarum eius. Salutem ex inimicis nostris, et de manu omnium qui oderos, ad faciendam misericordiam cum patribus nostris, et memoriam testamenti suis sancti, ius iurandum, quod iuravit ad Abraham patrem nostrum, datorum se nobis, ut sine timore de manu inimicorum nostrorum liberati, serviamus illi in sanctitate et justitia coram ipso, omnibus diebus nostris, et tupue prophet altissimi votaveris,
et faciem Domini arare vias eius. Ad andam scientiam salutis plebi eius, in remissione peccatorum eorum, per viscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos oriens ex alto, illuminare is qui in tenebris et in umbra mortis sedent, ad diligendos pedes nostros in viam pacis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Et valdemanie una sabbatorum veniut ad monumentum ortoiam sole. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Spiritum nobis Domine Tuae caritatis infunde, ut quos sacramentis Paschalibus atiaste, Tua facias pietate concordes, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ita missa est, alleluia, alleluia. Deo gratias, alleluia, alleluia. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Regina Celi, letare, alleluia. Qui aquem eluisti portare, alleluia.
celi et agret. Alleluia. Qui aquae meruisti portare. Alleluia. Resurrexi, sicut dixit. Alleluia. Ora pro nobis Deus. Alleluia. Gaude Virgo et laetare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, ondum letificare dignatus est, presta quesimus, ut per eius denetricem Virginem Mariam, perpetuam capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Icit quindanum amamagus, danenam vananing templo, daradana ingeding Dios, at ningkeam kaligtasan, at ding taumit mong tulang darali. Alleluia, alleluia, alleluia. Christos amnesti ekron tanaton patisas getis sentis mimasi join arisamenos. Christos anesti. Alitos anesti. Christ is risen.